Followers pa Bosmic Otim word pa riemo alego ni winya ko mabed ako chipit ku winya pinero matini. Now look matie and I ge book paluriako wajo kamaleng ni he who fits you control you. En ma pero ini kene controlling in he who fits you control you. Teke neno ngat magwak gwak ene controlling gwak dok ene lo gwak dok tie wai buk paloria ko magwaje ni teke ngar mi cham ene wilo boy kum lutino ni ene churu school fees palutino ni ini roma ki latien pangat enuni unyo ngat ma teacher beneficiary unyo gwake chingat enuni dong report tie mal juru kamaleng ni mon pa Bosmic Otim gutu ki tyero loko ko duyu ke mong duyu maginge kong Bosmic Otim but for ma mege kawani for kale mona diet for and a bit of rivals ka rivals penyang ene lumone unyo enemities unyo position unyo jo magi tele ki Bosmic Otim so log mate manyuro baraka kan waju kamaleng ni Bosmic Otim word pariemo mon ne maroma pa kwieni ikare mago winyu ni kitika miyo chene bot mon pa Bosmic Otim kidong kitika supporting ki mon mago nywal chagwa ki Otim mon pa Otim mo dujo ki girlfriend nemo mano kande ken pen gen guchera tie kama kitipo ye chende kun kungeyo kura kurwate ko ki ludiro madon egamente mapat do kurwate o ke opposition mugu rivals nyo enmity nyunu mwane pa Bosmic Otim mo weng chidong gen matie ene mon eni gutugi tier mongo duju magen kinge ko Bosmic Otim pego weko kamo ki ken teko pa Bosmic Otim kama ti ye ki gone kama kere ki gorati ye mon ego ni gutugi tier ne weng bodo mwane pa Bosmic Otim Madam Kumbiri, lumar pa Bosmic Otim kitigi yom chwin dog kitiga down duru. Kun kitigi yom chwin magitiga praising ni. Bosmic Otim dong ti di chingi. Pian kamoy ken ma Bosmic Otim war ye nyo cherye gen dong wenking e ko Bosmic Otim ti di chingi ma en gen ay dong kitiyu kede chamo ke ken. Pian mon eguni ko duju ke chel ki girlfriend seguni go tyero kama Bosmic Otim go bede ka rate ye ki Bosmic Otim mo tuju lok mo kene tie ni ene kin mon putim mi mugu dong du dir pagamente onyo juma kiti gamente go chulo gi o chal spy dong ko Bosmic Otim magena ego bi perka konyo monitoring kama Bosmic Otim ti ye onyo kama Bosmic Otim ti cherge ke mo kene dong ki wajo ni dong gen go bi perka wat ka cher ki security personnel kamo ke ken magitwer biarne ni Bosmic Otim ti yere so moni gutiera duju gor kikiru Bosmic Otim cha wel ke lu Uganda ke nganga mong mo ke ken madok ki kum Bosmic Otim mo mudonge pe gutu ter na weng borlu monane yo ara ki le blanc le bachuru wani kore so lok matie ene yeni ngat mamini cham yo ngat go lu tiru ni ene no ti controlling in pian ka kombedi dong Bosmic Otim timene ene lok gen mo ke ken lu tele ne ki wajani gingeo kama lu tian pa Bosmic Otim ti ko ye weng mon pa Bosmic Otim wata nga la mien nga wate mo ke tekwe gingeo wadi pa mon putim mo weng gingeo megigi wakilu megigi weng so jami weng malupe madok ki details kom Bosmic Otim wot pariemo moni to tyero weng kuji teng ker weng momu donge pe now kombedi dong eno positions ka chel ki jo ma Bosmic Otim berga yeru gi berga lier migi nyu berga yeru gi ko yo ma pat nyu berga luenyi kumgi ikitman me yang pamono go waya tini dong kombedi Bosmic Otim ti chingi dong cha mo ke ken dong ni chakke ini bagian ki konyo mon pa Bosmic Otim ki nga gini tere gi winyo Bosmic Otim lok mo mati ma chego hero gamente nyu chayo gamente nyu hero position mo ke ken gen dong kitiki anti pa Bosmic Otim weng bot gi dok jo kit mo mer giti kere ki Bosmic Otim ene dong yo ne gino eno ikare ma pol
Gien no gibir kat nene ni chagwok dealing ki Bosmic Otim tek total endre kar ma mon pa Otim mo duju ku bieno ko chingi ki come si don gut konyo gien ke tyero mon pa Bosmic Otim mo kuiji kun ke waja tiri ker pa Bosmic Otim mo dong peke Otim dong tie chalu tuol ma dong ke goyo wie dong ke goyo ke ker o teng kuiji dong tika ba ke mere ki yibe nyo tika jwaro yibe nyo fodo yibe ngom ki kor ento dong yo dong pe wiye ke goyo kuiji wiye ke nyorogo gien mo matwerte mane dong pe mando pe ki lok enoni moni benda go cher choyo school pa do tian pa Bosmic Otim kwana yigi weng ki dong wedi pa bugene mando pe ki gene go choyo wedi pa mon eni weng ki uncles pa do tian pa Bosmic Otim weng go choyo weng so gien matie dong kumbe gien pe ke wajo ati ni coming mo Otime bot Bosmic Otim ni ene dok Uganda chi Bosmic Otim ubi nyero anyara mala cho kun manyara tiele ma kinoni chake dong pere loyo weng do kit mamba dao ne ko keke no chake tek total ka dong mala cho ne kono man no do kitira lo yom kom impossibility unyo impossibilities gien ma petime so gien ki kama ara winyo sos ki kunu kama dano mau go na chip juma bedu chok ki wayni ku tyero mwang dok lo telani ku waja tini gien dong ki bikeme ki Bosmic Otim yo weng kitung chel kono lok mukene sos mukene tika nyureni en mon pa Bosmic Otim megi mukene ki choyo giego idul bega pagamente mgiana edo kompedi ki konyo following nyo follow nyo kit me yinyo kamu tim ti ye kidong kene the other side lok mukene be tima waji kama ding ni wodi pa Bosmic Otim mukene ene kien gu bedu joma kien gu chwara mon pa Otim bot lu diroman kidong wodi pa Bosmic Otim mukene ma chok ki Bosmic Otim gien dong gu chero kunu kun ki wajo ni gien modong pe kadong yup ti kumeno gene dong gibi beru ka doro jami duju weki nen doke Bosmic Otim winyo lok kikeken kadong lok pa Bosmic tika yelugamente gen machalo wodi pa Bosmic Otim kikome gene dong kikonyo kelo team Bosmic bot lumone pa Bosmic Otim nyo bot gamente bien gen kikome pegi mierni gen machalo family pa Bosmic Otim gimon kikamente nyo gitele kikamente family ma mege wa yampeu telekikamente so Bosmic kira mero ke la lini kien pegi bi ye matwal so megi Bosmic ke achelu megi woge ke plupane ne mugu nyonere mugu go waja tini giena dong ki konyo ket me biro Bosmic Otim me kelo ne dore Bosmic Otim winyo lok total so lok tie ma duong ma tie o mer ni ruat ke ka eni ma pe wachi weng so ma duong puri ana bikati kere chuchoki kunda mette kere pe birino akatiki full details